imvururu, imirwano, ubushyamirane ndetse n'ibindi byinshi ni ibintu bikunze kugaragara mu mukino w'amagare ukunzwe n'abatari bake mu isi ababarirwa muri za miliyari. Shampiyona y'isi izwi nka UCI Road World Championship iri kubera mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali, ikazarangira ku itariki 28 Nzeri 2025. Gusa mu mateka kuva mu 1921 iyi shampiyona yatangira hari udushya twinshi twagiye tubamo, mbese ibintu bidasanzwe nawe wakumva ugatungurwa. Gusa iyi shampiyona y'isi iri kubera mu Rwanda ni shampiyona ifatwa nk'aho igoye kurusha izindi zose zabaye mu mateka, ari nayo mpamvu uzayitsindira azaba ari uwa nyawo. Uruzi ko se mu mwaka wa 2025 bwa mbere muri shampiyona y'isi aribwo hatangiye gukoreshwa ikoranabuhanga rya GPS tracker kuri buri mukinnyi. Ikoranabuhanga nk'iri n'ubundi rikaba ryari risanzwe rikoreshwa muri Tour de France. Umukino w'amagare ni wo mukino uberamo impanuka nyinshi kurusha indi mikino iyo ari yo yose yabayeho yemewe n'amategeko, ku buryo biba bishoboka yuko umuntu yanawupfiramo n'ubwo biba biri ku kigero cyo hasi. Ubu kuva mu kinyejana cya 19 umukino w'isiganwa ry'amagare utangiye umaze gupfiramo abantu babarirwa mu ijana mu masiganwa arenga 200,000 yakinwe na za miliyoni z'abantu. Nk'urugero rwa vuba aha mu 2024 mu irushanwa ngiri riri kubera mu Rwanda rya UCI Road World Championship, shampiyona y'isi yari yabereye i Zurich mu Busuwisi. Umukinnyi w'umukobwa muto w'imyaka 18 ukomoka mu Busuwisi yaguye muri iri rushanwa kubw'impanuka yatewe n'ubunyerere bw'umuhanda waguyemo imvura maze akomereka ku mutwe bikomeye nyuma aza gupfa. Ariko usibye inkuru nk'izi ngizi zibabaje, mu irushanwa ngiri rya shampiyona y'isi hari udukoryo n'ibidasanzwe byabaye mu mateka, bimwe bihinduka urwenya ibindi biratungurana cyane. Utu dushya twose ni tw'iki kiganiro kigiye kwibandaho, ariko nanone turareba no ku tundi dushya twabaye mu yandi marushanwa y'isiganwa ry'amagare atari muri shampiyona y'isi gusa. Hari n'ibindi bibazo ushobora kuba wibaza ku mukino w'amagare, nk'inkweto zidasanzwe bakoresha zirimo n'ibyuma bidashoboka ko wazigenderamo kuko rwose waba ugaragara nk'igitera kiri gutambuka. Imyenda ibafashe cyane ndetse rimwe na rimwe bakagenda ku magare afite amapine ameze nka disque. Mu gihe cy'isiganwa ry'amagare ryari ryose riri kuba, cyane cyane nk'aha ngaha harimo guhatana gukomeye, impanuka zidasanzwe ziba zishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose, ku buryo abatwayi bajya kubona bakabona umwe muri baraguye. Icyo gihe ahita asigara, ariko kubera urukundo rw'igare agahaguruka akaba yanasoza isiganwa mbese nk'aho nta cyabaye. Gusa hari ibitangaza byagiye bibaho mu marushanwa nk'aya ya shampiyona y'isi n'andi akomeye, ku buryo abagera kuri 20, 30 cyangwa 40 bagwira hasi icyarimwe kubera umuntu umwe gusa. Nk'urugero mu 2014 shampiyona y'isi yari kubera muri Espagne mu mujyi wa Ponferrada. Abagore bakuru bari gukina road race, imwe yo gusiganwa kugera ku murongo mbere. Bageze hagati y'umwe muri baragwa, icyo gihe igikundi cyari inyuma ye nabi iruhande rwe bose bahise bagwa hasi, uguye akagusha iruhande rwe undi akagusha inyuma ye gutyo. Gusa ntawe wigeze akomereka ku buryo buhambaye, bose barongeye begura amagare barahaguruka baragenda. Ibi byahise biba nk'urwenya ku buryo n'abari bari gusiganwa nabo bari kumubona bakiseka. Muri Tour ya Hongria y'uyu mwaka yabaye muri Gicurasi 2025, ubwo bari kuri etape ya kabiri bari mu gikundi kinini, maze umugabo umwe wo ku ruhande asa nk'urenga umuhanda ho gato, awugarutsemo igare ranyerera agwira mugenzi we. Ubundi igikundi cyose cy'abarenga 40 kitakigwa hasi, bose bamwe bagwira abandi nabo babirunda hejuru gutyo, nabyo bihinduka urwenya byandikwa mu itangazamakuru nk'agakoryo k'irushanwa. Lisbon muri Portugal muri shampiyona y'isi ya 2001 nabwo habaye igikorwa kimeze nk'icyo neza, ubwo bari barimo basiganwa muri road race, ryasiganwa ryo gutangurwa ku murongo. Mu 2023 muri shampiyona y'isi yabereye Glasgow muri Scotland, imyigaragambyo yahagaritse isiganwa iminota 40 yose. Ibaze guhagarara iminota 40 yose mu irushanwa nk'iri mpuzamahanga. Iki nacyo ni kimwe mu bintu bidasanzwe byabaye mu mateka y'iri rushanwa. Barimo basiganwa mu cyiciro cya road race cy'abagabo bahatanira kugera ku murongo mbere. Bageze hagati basanga itsinda ry'abigaragambya bitambitse mu muhanda babyimbye, ngo bari mu myigaragambyo ikomeye yewe yo kugaragaza ibibazo bafite ngo by'ihindagurika ry'ikirere. Icyo kibazo gihagarika irushanwa mpuzamahanga ry'isi yose mu gihe kingana n'iminota 40 yose. Abakinnyi bagezeho barananirwa, bamwe baricara abandi bararambya mu muhanda rwagati, maze imyigaragambyo irangiye polisi ita muri yombi babikoze. Muri Tour de Flandre ibera mu Bubiligi mu mwaka w'2023 naho umukinnyi yarenze umuhanda gato anyuza igare mu kiziba, ariko ritarigaruka mu muhanda w'abandi. Atabishaka yahise akoza ku ipine rya mugenzi we ahitagwa, kubera ko bari mu gikundi kinini. Mugenzi we nayo yahise agusha mugenzi we ku ruhande rw'iburyo, nawe agusha mugenzi we gutyo kugeza ubwo peloto y'abagera kuri 30 bose bisanze baryamye hasi mu muhanda, bamwe hejuru y'abandi. Ariko igitangaje nuko wa wundi wari wateye impanuka atari yanaguye muri abo ngabo, we yari yikomereje. Ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye bigira ingaruka zikomeye ku migendekere y'isiganwa, kuko mu gihe bari gusiganwa batanguranwa ku murongo
baguye bajya kubyuka abandi bamaze kurenga, nyamara bari mu gikundi kimwe. Gusa nabyo nyine biri mu bigize umukino, cyane ko amarushanwa nk'aya ngaya aba ari imihangana n'umwete wo ku kigero cyo hejuru. Ubu tuvugana mu irushanwa nk'iri ngiri rya shampiyona y'isi, UCI yashyizeho itegeko ribuza abakinnyi gushyamirana. Ubwo ababikoze bahabwa ibihano bikakaye, ari nayo mpamvu bidakunze kubaho. Gusa muri Rene mu Bubiligi mu 1988 hari ihangana rikomeye ryabaye hagati y'Ababiligi n'Abataliyani, byitwaga yuko ari nabo bakomeye mu irushanwa ry'icyo gihe. Icyo gihe Ababiligi imbere y'abafana babo barasebye nyuma y'uko mu gace ka nyuma hafi yo kugera ku murongo, maze inkingi ya mwamba y'Ababiligi Claude Kwegereza agongwa n'umunyakanada Steve Bowell, ibyatumye umutaliyani Maurizio Fonrest atsinda yegukana umudari, ariko ameze nk'aho yungukiye mu byago by'uwo bari bahanganye. Byateje ishyamirana rikomeye cyane hagati y'Ababiligi n'Abataliyani, ibyateje imvururu byitwaga yuko Ababiligi basebeye ku butaka bw'igihugu cyabo, ari nabo bakiriye irushanwa. Icyo gihe abafana b'Ababiligi bararakaye cyane, habaye imirwano ikomeye, maze Claude Kwegereza ajya mu nkiko kurega Steve Bowell wamugonze, amurega yuko yamutsindishije nkana. Ariko nyuma y'igenzura ryimbitse ryakozwe, urukiko rwemeje yuko Bowell atabikoreye ubwende, ahubwo byari impanuka. Gusa UCI yahise ishyira amategeko yo kurwanya akavuyo n'akajagari mu irushanwa nk'iri ngiri rya shampiyona y'isi, ari nayo itandukanira n'andi marushanwa asanzwe, kuko ho hari n'igingumi n'imigeri bivuze ubuhuha. Muri Tour de France mu 2010 kuri etape ya gatandatu, ubwo bari mu gikundi benda gusoza bahatanira kugerayo mbere, umunya Espagne Carlos Barredo n'umunya Portugal Rui Costa bararwanye barikunenga. Barredo yashinje Costa kumuboroka byo kumwima inzira ngo maze akarenga umuhanda. Isiganwa risoza Barredo yarakaye cyane kuko yari yizeye yuko yari bubone umwanya mwiza, maze ashingura ipine mu igare rye asatira Costa ari mukubita. Ako kanya imirwano y'ibipfunse isitangira ubwo imbere ya za kamera z'ibitangazamakuru. Ibi bikaba byarabaye inkuru idasanzwe mu mateka yose y'umukino wo gusiganwa ku magare. Icyo gihe Carlos Barredo wagaragaje urugomo rukomeye yahise ahagarikwa mu mukino wo gusiganwa ku magare burundu. Tugarutse mu Rwanda muri shampiyona y'isi iri kuhabera, umunsi utezwe cyane ni tariki 28 Nzeri 2025 mu isiganwa aho bazahatanira kugera ku murongo bwa mbere. Muri iki gisata cy'abagabo cyo gusiganwa ku magare bahatanira kugera ku murongo mbere, ni naho havamo champion w'isi. Kuri uwo munsi bazaba bari gusiganwa mu ntera y'ibirometero 267 na metero 500 kuva kuri Kigali Convention Center, ari naho bazasoreza bakazenguruka inshuro zigera kuri 15 mu mihanda izaba yateganyijwe. Umwe mu bitezwe y'ibitangaza kuri uwo munsi ni Tadej Pogacar w'umunya-Slovenia, champion w'isi kuri ubu, ari nawe uzaba wambaye wa mwambaro w'umukororombya. Uyu Pogacar azwiho cyane guterera imisozi ariko no kwataka cyane. Uyu nguyu w'icyazwiho arabikora akanakurakaza. Usibye kuba champion w'isi mu 2024, Tadej Pogacar yatwaye Tour de France 2020, 2021 ndetse n' 2024, atwara Giro d'Italia cyangwa se Tour d'Italie mu 2024, atwara umudari wa bronze mu mikino Olympique y'2020 yabereye Tokyo, ndetse n'ibindi byinshi. Mu bandi bitezweho ibitangaza harimo Remco Evenepoel w'Umubiligi, Tom Pidcock w'Umwongereza, Isaac Del Toro w'Umunya-Mexique, Juan Ayuso w'Umunya-Espagne ndetse n'abandi. Ibihugu byatsindiye shampiyona y'isi inshuro nyinshi ni Ububiligi buyifite inshuro 27, Ubutaliyani buyifite inshuro 19, Ubufaransa buyifite inshuro 10, Espagne ifite inshuro 7 ndetse n'Ubuholandi buyifite inshuro 7. Buri mwaka iri rushanwa riba mu kwezi kwa Nzeri, rigategurwa n'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu isi UCI International Cycliste Union. Shampiyona y'isi ikaba ibera mu mijyi itandukanye hirya no hino mu isi, ku buryo hari n'imijyi yakirira irushanwa inshuro zirenze imwe nka Zurich mu Busuwisi, Copenhagen muri Denmark, Montreal yo muri Canada, Verona mu Butaliyani ndetse n'ahandi henshi. None kugeza mu mwaka wa 2025 bwa mbere ribereye muri Afurika, i Kigali mu Rwanda, cyane ko impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi UCI yemeje ko irushanwa rigomba kubera mu Rwanda mu 2025 nyuma yo gusuzuma neza bagasanga haranga umutekano, isuku, ibikorwa remezo ndetse n'ibindi. Basiganwa ku magare baba bambaye imyenda ifashe cyane. Mu gihe imyenda yaba idafashe, ibishobora gufatwa n'umuyaga bigatuma umuntu uri ku igare riri kugenda ku muvuduko munini cyane ugeza kuri kilometero 80 mu isaha abura uburinganire mu muhanda, cyangwa ahubwo bikagabanya umuvuduko w'igare. Iyi myenda iba yoroshye, ikaba ikoze mu buryo ibika ibyuya ku buryo uyambaye ahora yumva atekanye. Ikindi cyihariye ni inkweto. Munsi y'izi nkweto haba harimo ibyuma ndetse na za plastike zikomeye cyane, ibifasha guhuza neza ibirenge by'umuntu n'ibirenge by'igare nta kunyerera na gato, ndetse kandi izi nkweto zikarinda amano mu gihe haba habaye impanuka.
Izi nkweto zirahenda cyane ku buryo umuguru umwe ushobora kugura 600 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko igitangaje ntago wabasha kuzigendamo n'amaguru ngo unagende mu ntera ntoya kuko imiterere yazo ituma amano atabasha gukora hasi. Izi nkweto zatangiye kwambarwa mu 1940 nyuma y'uko hagaragaye yuko gukoresha inkweto zisanzwe biteza impanuka mu gihe igare riba riri kugenda ku muvuduko munini, ubundi ikirenge cy'umuntu kikanyerera mu gihe gikoze hasi bigateza impanuka ikomeye cyane. Izi nkweto zinateye mu bundi buryo butangaje, aho zidafite amarase nk'ay'inkweto zisanzwe, kuko zo amarase yazo abakurwa n'utuntu tuba turi ku ruhande baba bakaraga bazengurutsa, ubundi amarase akifunga. Mu marushanwa akomeye nk'aya hakunze kugaragaramo amagare afite ipine ry'inyuma rifunitse, ipine ridafite za nkingi z'ibyuma zizwi nk'amareyo, nabyo biri mu byibazwaho n'abantu benshi cyane. Ku igare riri kugenda ku muvuduko munini, iri pine mu muyaga riba rigenda nk'urwembe, bituma igare ryihuta cyane kurusha umuvuduko usanzwe. Gusa iri pine rikoreshwa mu gice cyitwa time trial, aho abasiganwa baba basiganwa n'igihe, akaba ariyo mpamvu rikoreshwa kugira ngo umuvuduko wiyongere. Gusa mu marushanwa mpuzamahanga na rimwe uzabona iri pine riri imbere n'inyuma, kubera yuko nabyo biba bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane mu gihe igare riri kwihuta cyane, kandi mu by'ukuri ipine ry'imbere ariryo rikoreshwa mu kuyobora igare, bivuze ngo umuyaga ushobora kubyivangamo bikaba byateza impanuka. Kigutunguye mu byo twagarutseho byose, tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba iyi video wayikunze, turakwibutsa kubisangiza abandi kugira ngo nabibashe kubageraho. Komeza kubana natwe mu bindi byiza tuba twaguteguriye, kandi kuri iyo video iri muri screen yawe. Duhurireyo.